karate yacu ntabwo ari iyo guhohotera, ntabwo ari iyo gufata umuntu nabi, ntabwo ari iyo gukora ikibi icyo ari cyo cyose, bwaba ubusuma cyangwa ibindi bibi, ahubwo karate yacu ni iyo gutabara no kwikingira. ikintu cyose ikibazo ukoresha mu muryango Mazungu inyama kuri karate Haranira no musi. yatanzira Zanarashe. Nakas. Probably
Njia unakeni ngwa ya uliko. Iyi nyama kwa inzoka. Aho nyine niyo niho sawa nuko nyine. Nasawa cyane nuko nyine baje ko bikora. Akomewe nk'imyaka nk'iki. Santare usanga ibintu nyine eba. bishoboka ahantu tukaba tubonye kuko si muri asera sinzi icyo yitwaje sinzi umuntu imbere akavuga gatoya yivuga ibyuma nzayafashe nzajya menya kubisa amasera ariko nshyitse muri uwo mwanya ndakabakaje mu mufuko wose ndabuze amahira ntingize ngo ndahaguruka mbona aramfashe ndamubwiye nyine nobyogenda biranze sinzi icyo umuntu ufasha mbese ziri umuntu ashonje arasaba kugira ngo ko yemererwa nuko aho bayatwarira ntibikunda wowe akuzana bamuga wowe udakwiye no kubera umviriza rero aha nta n'uzogenda mu resitora kurya ategereza kuba wagurisha wowe urinda uzavuga nibyo turema ntabwo dusubira ane wewe kugira ngo uze urye ngaha uzi ko wowe waje wibaza ko usamahera aho naje uzi ko wazira ukoze ifenye oya turema ndamenya ko mfise amahera ariko ndakabaka mu mufuko muri ko yaguze ugenda upagwe byo byatora mu mutabikoreje igikenya icyo narikoreje kuko nari mbonye umenga birangiye nta kintu ngo mwari umbaze ndakubwiye icyo nyine ntabushika n'umuntu nawe ruhande w'ingabo wabonye ubwabo ukoreye ikosa kandi kwepana ngaha akwiye kugenda akurishe ava ngaha akurishe atari afise naho bamugabo ndayakurihiye ubu yarasobeza turema muwamukoze cyane muwamufashije muyandi urana wavuze ngo muganga zangahe ndamunihiye
subiza abayakoresheje umusarani ashaka musubiza inyuma video naenda guhiga murakoze cyane muragize neza ndabasabe ko mushyira mu ishuri no mu ishuri rya karate bagomba ko mushyira mu kugira ngo ndabe ko nshobora kugira indero sinzi ko byokunda ubitumwe n'iki kumbaza ndabitumwe n'ukuntu mbonye mumfashije mfise ibibazo bica bituma ndabitura kugira ngo ndabe ko ari ikintu mumfasha nanjye muri iryo shuri nkajyamo nkaraba ko nagira indero nk'abandi sawa twebwe rero nyine tugeretse twebwe duharanira amahoro aho tugeze hose dushaka urenganya ubundi tumaranganya ko muba mukomeye ufite kurenganya burya yirwa aragira ikibazo cyo kurabana nimba uje kugira ngo twiyungeho cyangwa umwana umwaka nkaba nigisha abanyeshuri benshi kandi nk'abanyeshuri bafise kubera ntibarantekereza barafise indero kabisa nawe rero karibu kaza hama ishuri ryacu riri hariya urasanga niho hari ikidojo yawe najua mfate najua mfate muri karate umukarateka wese hari akwiye kuba agendera amategeko yo muri tere kama witwararitse ibyigwa kugira ngo karate rero gukoresha ubwenge no karate ikicigwa cha karate cy'iwacu harimo amategeko bisaba ko umunyeshuri agira ko cya mbere ni ukutaba uvuye muri kwiga ngo uvuye kwiga karate
ngo uhure n'uwari we wese umuhohotere mubonere umuntu kubera nguzi wuganye amakosa. Ikindi mukwiye kubahana ababyeyi banyu, kububaha uwo ari we wese, kumwubaha, kirazira kugayana. Muri karate, umukarateka arangwa n'indero. Udafite indero karate ntawe wigera umenya. Kandi abashimira cyane kuri murabona ko nta n'umwe arantetereza ngo afate umuntu uko yishakiye, umuntu uko akomeye. Muzokumva yarenze amategeko agafata umuntu uwo ari we wese nabi, amukubita bimwe yigwa ariga ngaha, aroca hanwa se yirukanwa no mw'iri shuri. Rero ndahejeje, bizari impanuro niko ndabaha kugira mubandanye n'ivyigwa byanyu. Yoy das Oi Resurai Shizai zanku sodati hikiyashi gadan barai hajime Ayumiyashi oitsuki hajime Ne San Yep Go Ukenzwa n'ibiki? Ikinzanye murazi ko nababwiye ko nabasabye ko noshika kuri tere muranyimira indoze sigira murabe nyene mushira mu ishure cyane nere narinje sinzi ko aho kanya mu kankira wewe iyo ukeneye metre uvuga ubushaka ivyigwa by'iwacu by'iwacu nabyo sinzi ko amategeko arimo, sinzi ko urashobora. Icyambere umaze kwinjira muri tere, icyambere wakwigisha n'indero. Yego. Icya kabiri nico kubaha umuntu uwo ari we wese. Yego. Icya gatatu ukwiye kwerekana ubuntu. Yego. Uyu mugwi wacu twawugiyemwo
natanguye kuwukora kwigisha abanyeshuri kera kwa hiyo ubu sigaye nkorera ngaha nigisha indero mw'iri shuri. Nimba ukeneye nawe kuja mu rino shuri kugira ngo utwiyunge ko wige byo twiga, aho kweri uzoba ukoresha ikintu cy'ubwenge, muba mumfashije. sawa. Icyo cyiyumviro waciyumviye kera au waciyumviye ryari? Yo kuva umunsi duhuriye mu restaurant nagize ikibazo nkabona murandihiye amahera, naciye numva ko noza kugira ngo ndabe kuko nababonye ko ikintu kimeze neza cyane. Sawa. Ikintu cyo gufashanya iyo umuntu agize ikibazo. Ndiyo. Murazi ko twafatanye kugira ngo tunigane. Ndabona ko mutagomba n'intambara. Kuba mugomba amahoro mu cyamake. Twebwe cyatumye shobora kugeza ngaho. Twebwe uyu mugwi wacu twawise Haranira amahoro. Nimba wibuka ibyakubayeko mu restaurant aho kaze kabisa, kaze mw'iri shuri rya karate ryacu ryakira uwo ari we wese yituye iryo shuri. Urakoze. Rero nagusabye wenda gusaba ngo utanguze ngo urihe amahera yo kuriha, kubanza ukaza muri tere ukaza mu bandi, mama ndokubwira ingene uroshobora kuriha. Sawa. Kaze yinze. Kaze. Urakoze. Mu bandi. Kira winjire ngaha mwitere hamwe n'abandi, utegerezwa kuba wambaye tenue de sport. Iyo ntikenewe, hakenewe impuzu bita kimono. Iyo niyo ene winjirana muri tere kugira ngo ubashe kwiga ivyigwa byacu. Hama utayifise uzoyirondere, nimba woshaka kuyironka mu mwanya uyizane, hama wambare, hama uje mu bandi. Namuno mwanya kubera ko naje ntamenya izo mwambara, ndasaba ko muronda tanguza kahama mu nkaroza nikwije neza. Nta ngorane. Ibirato ndavingira aho yankubiri n'ibirato ibirenge byonyine. Baza ko akangorane. Hanyuma tera nyine ngaha. Hanyuma rero ikintu cya mbere gitangura uje uri mushasha, hariho amasiporo ndikaza kukwereka. Ya mbere utangura kwirukanga, nk'ubu urashobora guhera ngaha wiruka gushika hajya, ukatugaruka hariya, ukatugaruka ngaho, ukaba ukaca urabirorasha. Nibaza ko utangura gezaho ikurikira nuko kwereka izindi siporo zikurikira ko uba ufashe kano kantu aka bakita artere. Aka ikene umunyeshuri aguma bandanyiriza ko amazowezi, utangura kuza ugaze gutya ugakiriza gutya yuzuku
kugira ngo shira wongera ugira gutya kugira ngo wumve ko ukomera nk'aba banyeshuri usanze ngaha baza ko ugatora kari hano hasi waraduza nyine ukiyumva ko wadugije duza amaboko ku duza hejuru kumizeyo manura subiza hasi kumenya uko tuntu ko kuduza usigara bakwereka izindi siporo zindi kuba uhagaze gutya ukaja muri ya kupi aha twamuje muri pompage kugarara gutya ku maboko kugira ngo duce dutwara amaguru gutya ugaca umanuka uraba hariya akaba ari abantu gutya manuka uga manuka uga manuka uga manuka uga bayo ibisigaye rero umaze kumenyera ibyo byigwa bya siporo rero cyo nkora ndakwerekeza ingene utangura kuyifata yego bwa mbere uhagarara uhagaze ku maboko ari imbere icyo bita yoyi ururimi rw'iwacu yoyi uhagarara umufashe urora ngaha kumva ko hameze neza sawa hama uca ufata ndakubwira ati ukuguru kw'ibubafu uca kuza ku kuguru kw'iburyo ukwegeraho nayo bayita reyi twara kuno kuguru ufata uruka umanuka ndarushye hey it's right hikiashi gedani barai zeko sudachi hajime aimiyashi oitsuki hajime ne chut yuk go Mawaria shiga dani barai zen kusudachi hajime Ayu miyashi ich ni san yok go Mawaria shiga dani barai hajime
Mawe yandero yanyuma nabambwiye mwebwe unabwa ati ntandero mufite. Wewe kubeki we nabigeze ubu ona kabahanuriye nikera. Wewe mwiri shuri ndakwirukanye. Ntusogaruka nga uruga kuba wagize indero. Sawa nta ngorane Genda. namwirukanije Nagenda tureba namwirukanije kandi ukubita mwese Nimuro usogaruka nga. turoheba nayo Ugaruka mufite indero. twegiye ibyo tuzi turabizi hatu ngo ibyaha tubakibiza tugira ngo twine twikire twine twikire Pande neza. Yaje ndabona ko indero zitondogeze tete twende zetu kwani kuna shida hamna shida. mwiri shuri kandi rufite mushobora kwiga bino bintu. Ni byigwa n'ibintu bisaba ubutsinda. Sawa? Twegi. Azumvira. naenda kwani kuna nini Wazumvira. tuzi nibiki nibangahe butunya Urabyumva? sawa Bashaka niba. bashaka nibaze Sawa. tubereke Indero mana ya cyaza gufata nawe umuntu Ibiba byacu kugira ngo bihera he Hajime. mnabifata kwa yishakiye Nabo bakadufata n'ibintu. tutarudi huyu Tutarudi. tutamuonyesha kwani tutarudi tunarudi wewe subiri na vijana wake tutarudi na haka kako sawa yo tutarudi na haka tutamuonyesha wewe subiri ndagutwara Yame. Datu uturasa tubwira kamaze wenyabura wanga takubona twigiye takubona chuko twajongu tumusafashe kabisa Ode bato tujya mazozi iwacu hama turogende tubonane nawe yanakwiye siyo yari turomwisawa bagatumwishe sawa bagatumwishe turi sawa asa gufata amafaranga ibyo tuzi sawa turongera twongera kubusa izozi zikurikirana turayizi turi izozi zikwiye dukomere gusa tuyugane neza dukwiye cyo tumurobera n'abanyeshuri twese ikintu yakoze je nakigaye turijana turoshyira muri mitahe tumurondeze naho arabona indege bagatumwisha kuko jisha vuya nteye we muri ajye mu kuzimu tumuhigishe ajye mu kirere tumukorose indege mpaka ndamwira werinde wowe subiri we mureke nawe uhera mbona we tuje
Master, esta se hace ya muy ¿dónde estás? Papa? Ai. Karipia, wewe. Karipia hapo kwa. Ndio fanya. Tu. Chapa tutaendelea na matunzo haya au tukiaje? Tulikuwa mbali sana. Mbona baherutse mimi? Tubona nta shida. Wewe, master. Vipi? Tradition.
ndabashimiye cyane umugwi wanyu kandi ndabashimiye ko mutwitaye wagira umuntu abwirira nabi uroze kutubwira rero duharanira amahoro nanjye ndemeye ndabitaho mu bintu mu gihe baba bantumiza we nta ngorane zo kugenda ukora ibyashaka bwawe muhe batoza kuyagura
abo abakurikiye ntibabashoboye kubafata abagumye barimo baraca abakurikira aje navyiboneye kure sizimbarirana
Wazee naenda kazi mara moja.
Vamos pegar. Entendi. 자, 그냥 사모님 바꾸나 시다. Master dije. Master.
baduteye hariya b'abanyeshuri bawe baje barateye abahungu bamwe banyiba umudemu abandi bahungu bajanye akagwe kuza barahohotera abantu baranyivye n'umugore none baje gutera kuri ya tere yawe abanyeshuri bose babishe Fine, thank you. Uradutsindiye master abo batwishe bava duhugije kwe arimo master sawa master master uriya aba bagabo urya yamani niwe yabazanye Ntimutoka mugisubiye. Ikira. Baravuga cyabazanye. Hano ni bita. Nyaruka. Wizane ntaza yi.
rero cya kigabo cyapfuye rero cya kigabo cyapfuye ni wa wundi gayi wa wundi uyu ni we yanyibye n'umukobwa uyu uyu yamunyibye uyu ararugiye none cyari kuba cyane nanjye mureke paka mureke nababwiye mu banyeshuri umuntu afite indero ateza kumera gutya kubera barigeze abantu bakomeye cyane bamenye ko twebwe twamaze byose ntabwo tutize kila kintu none bano barasohoka kuboneka nana hamwe ishuri ryacu tubana nk'iyo nyene boro utameze nk'aba azoca tuvamo nikugenda nko kunyebagiye nukuta tuvuta bagara kuregete mpaka tugoma tukuza utabose nk'abahetse bose uyu baragorana n'iyo mu isoko bagumye batera akajagara baraba nyene baraba batutugiriye neza cyane yahise komera bari baturembeje
天作纸鹤，然后怎么了？被时间捉弄了，面带微笑的乘不同的列车，假装过头了，心里慢慢的苦涩。现在你的另一半呢？是否会更深刻？现在的我却是孤单着一个人。当我唱起这首歌，我又想起你了。还记得那年我们都很快乐。当我唱起这首歌，眼泪不停滑落，才发现你是最无法代替的。那是你说的，我们天作之合，然后怎么了？被时间捉弄了，面带微笑的乘不同的列车，假装过头了，心里慢慢的苦涩。现在你的另一半呢？是否会更深刻？现在的我却是孤单着一个人。当我唱起这首歌，我又想起你了。还记得那年我们都很快乐。当我唱起这首歌，眼泪不停滑落，才发现你是最无法代替的。当我唱起这首歌，我又想起你了。还记得那年我们都很快乐。当我唱起这首歌，眼泪不停滑落，才发现你是最无法代替的。亲爱的，你是最无法代替的。